Igitondo cyiza ku bakunzi b'Indondo TVN ndetse n'Utuzarutsinda TV, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, twizere ko mumeze neza, tubararikira amakuru yacu ya mu gitondo, aho tugiye kubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu karere k'iwacu, mu misozi miremire ndetse no muri Kivu zose muri rusange, ndetse tunavuga no ku amakuru akomeje gukwirakwizwa mu karere muri rusange. Hanyuma umunyamakuru mugenzi wanjye nguhaye ikaze. Mwaramutse neza muzutse muti Tuzutse neza, namwe muzutse neza. natwe tuzutse neza, reka dutange dusuhuza abakunzi bacu aho baherereye ku migabane itandukanye y'isi badahwema kubana natwe mu kutubategurira ndetse no kudukurikira. Mu by'ukuri muri ab'agaciro, muri ab'ingenzi, twajya kubashimira kuko uruhare rwanyu rukomeje kugenda rugaragara. Ni ab'ingenzi, abakunzi bacu ndetse n'abakunzi b'amakuru y'umurenge cyangwa se mu karere muri rusange. Ngira ngo reka dutangire utubwira uko akarere karamutse iwacu, ngira ngo niho duhera cyane cyane kuko kuri uyu munsi wa none niho hari intambara. Watangira utubwira uko akarere k'iwacu karamutse kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru twakiriwe n'abari kuri tele ni uko nta mirwano iraba, ariko 100% ntabwo umutekano uragaruka, nk'uko ibitero bya leta ya Kinshasa biri aho bita za Mutunda, za Bicumbi, aho ngaho ni hakurya ko uvuye mu Karingi wika akuzi kamwe ukahakuruka. Gusa ku rundi ruhande ibitero byasubijwe inyuma, abantu bahumwe tubakomeza tubabwira yuko mureke gucika intege, iki ni igihe cyo gutsinda urugamba. Aho rugeze ntabwo tuzatsindwa urugamba. Hariya hari ibihugu byinshi bitandukanye, hariho za Angola, hariho Abatanzania, hariho za FDLR, Wazalendo, Abarundi, FARDC. Abo bantu ni benshi cyane ugereranije nabo n'abagwana nabo. Rero ariko twigwaneho kubera yuko izi kirwanira izi ko kurengera abaturage bakomeje kugenda bashirwa mu kwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo bapanze imigambi ikomeye yuko basenya no kubakura imurenge. Niyo mpamvu badahwema kugenda bagwanira ababyeyi babo umunsi kundi, kandi ntabwo bacitse intege, barakomeje urugamba kuzageza barutsinze, kuko ni umurage basigiwe na fandi wabo General Rukunda Michel Makanika. Rero kuri uyu munsi wa urumva ibitero byari bimaze kwambuka za Karingi, Irundu, ubwo abaturage benshi bari bagiye bahunga bava za Gitavi bari bahunze, Irundu bari bahunze, za Karingi bari bahunze, mu bice byinshi by'Irundu biherereye no hino bose bari bagiye bahunga. Benshi baje agera mu marango y'iwacu, aho kuri ubu ngubu kubera ko ibitero kera byambutse za Karingi babyambutsa guko bikuta za Mutunda muri ya misozi. Niyo mpamvu abaturage batangije gusubira iwabo, n'abari bibagiwe ibikoresho byo guteka cyangwa se ibikoresho by'ubuzima bwa buri munsi, ko baragenda basubira baje kubitora, kubera ko twigwaneho iri ku mirongo y'urugamba neza, ikomeza kugenda rukana ino koalition ya leta ya Kinshasa, ikomeza kuza ishakisha gukomeza gutera ibisasu biremereye mu mihana, ubwo byaga bifata abaturage benshi, byaga byangiza ibikorwa remezo byinshi bitandukanye. Ibyo bikorwa byose bibi nibyo bikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko twigwaneho mu mbaraga zayo, mu bushake bwayo, bakomeje kugenda basubiza bitera inyuma. Nubwo ari byinshi, turabizi ko hari ibihugu birenga 4, ariko twigwaneho MRDP ko baragenda bakora ibyo bashoboye ngo bakomeze babisubize inyuma. Murakoze cyane bwana abanyamakuru. Ngira ngo hari abaturage bagiye bahunguka mu bice bimwe na bimwe muri Minembwe kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo ahari intambara ni he kuri uyu munsi wa none muri Minembwe? Murumva ku munsi w'ejo hiriwe nk'agahenga, usibye amakompara ane yatewe na drone za leta ya Kinshasa ndetse na za Rugezi. Ariko Rugezi aho ngaho ni kure, naho haza kumvikana amasasu, ariko ibindi bice byinshi byiriwe bitekanye, naho umwanzi we ntabwo ari kure. Mu by'ukuri iyo tuvuga gutya ntimukaza mubwira ngo uzana umwanzi ari kure, umwanzi ntabwo ari kure. Aho Mutunda ari nje ndahazi. Urumva iyo uvuye Karingi urikonera ukika mu ruzi rumwe gusa, ni gukira bakukiye Mutunda. Ni ahantu nyine bahanganye n'abaca bacu. Urumva bamaze gutibuka inepfo za Karingi neza ko barahangana n'umwanzi uri hakurya Mutunda, ariko umwanzi yari amaze kwinjira cyane, yari amaze kugera kure. Ubu ngubu ko bagenda bamusubiza inyuma. Urumva umwanzi wese aherereye hakurya ya Gwiko za Mutunda, n'abaturage bagiye bahunguka, na bino za Rundu bamwe bari bagiye bahunga, ndetse bagahunga basize ibintu mu mazu, kuko hakoreshwaga za drone ibitero zo mu kirere bigahamura abaturage, bigatuma abaturage bahunga nta n'ikintu bahunganye. Ibi byose nibyo byabatesheje gusubirayo baje gutora ibintu byabo bagiye bagirwa mu mazu, kubera ko leta igeze mu mazu itwika amazu, ibintu birimo bigahiramo, bagera ku bantu batashoboye kwihungisha kabice. Niyo mpamvu tubona ko aya ari jenoside yateguwe. Ntabwo kuvuga ngo ibo bagenda bitwaza yuko ngo baje ngo gutabara ngo abaturage ba Minembwe. Abaturage ba Minembwe ko barindira umutekano w'ababyeyi babo, na ibi ngibi baje gukora n'ubwicanyi, kubera ko batangije kwica abantu, ubwo bagenda basanga abakecuru bananiwe guhunga n'abasaza bakagenda babica. Rero ibikorwa byose bibi nibyo twigwaneho ikomeje kugenda irinda kugira ngo ntibigwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikindi twigwaneho kiragenda yirukana umwanzi, mu gihe umwanzi akomeje kugenda arasa ibisasu biremereye. Rero umwanzi wese aherereye hakurya ya Gwiko. Urakoze cyane bwana abanyamakuru. Ngira ngo mu karere k'iwacu kuri uyu munsi wa none habyutse amahoro, uretse bino bitero bikomeje kwiyongera bya drone mu kirere. Uyu munsi hari drone yoba yarashimye kino gitondo cyangwa bazutse amahoro?
Kuri uyu munsi kugeza kuri aya masaha nta kindi gikorwa kibi turamenya ariko drone zo ziriko zirazunguruka kuri ubu nyene zirazunguruka gusa amakuru tutarakira neza nuko hari yari yarasa kandi nihagira n'ibitero bigabwa ku butaka turaza kugezaho abakunzi bacu kuko ico tubereyeho ni ukubagereza amakuru ku gihe gusa umwanzi wese bamukweza ko ari mu bino bice vyose yari amaze kwinjira muri Minembwe bamwambukije Bwiko. Urakoze cane. Ngira ngo reka tubanze tugaruke ku makuru yatangajwe n'umujanama wa leta ya Kinshasa Kongolo, umwe mu banyamulenge bari i Kinshasa. Yavuze ko Minembwe ata ntambara iri kubayo. Nivyo koko kandi biragaragara, hariya hari drone ziri kurasa, hari amazu agaragara ko yasenyutse kandi asenywe n'iriya leta, ashingira kuko avuga ko nta ntambara iri hariya cangwa se nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge. Kongolo we mbanzanye ejo twaramuvuzeho ariko reka duse kandi tumuvugeho bukeya ni ukuvuga ngo uyu mugabo ni igikoresho ca Gisegeti bwe yirukanse akamugira umujanama w'umutekano kandi neza uyu mugabo ni umugabo utumva akarengane k'abanyamulenge, utumva ubwicanyi bw'abanyamulenge bari gucamwo ahubwo ukomeza kugenda avyishimira ijana kw'ijana. Rero abangaba babi bose batifuza amahoro, batifuza umutekano ku baturage bamwe b'abanyekongo, abangaba nibo baza bagenda bakaba abajanama ba Perezida Tshisekedi Tshilombo. Ni nayo mpamvu adahwema kugenda akora ubwicanyi ku banyamulenge kuko abajanama be bose ari abantu b'abagome. Ufashe nka ba Kongolo n'aba bose babitakwira nibo usanga cane Tshisekedi agiye yiyambaza kugira ngo bamubere abajanama mu bijanye n'umutekano. Rero uko vyifashe kuri ubu ngubu ni ukuvuga ngo karatangaza cyangwa se ko baragenda bakoresha ba Kongolo n'abandi bose kugenda banyomoza ibyo tuvuga, kugenda banyomoza ibyo abagwanashaka bavuga ko ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa i Murenge. Ariko tuco tukora tuzana abaturage bari kuri tele bakerekana ibisasu bikomeje kugenda biraswa ku mazu, nubwo babihakana ukuri kurazwi n'amahanga arabizi, gusa yaramuka ntabikora akavyirengagiza, ariko ukuri kuzi neza yuko umunyamulenge ari kurengana kandi ari kumeje kugenda araswaho ibisasu biremereye ndetse bice n'abaturage bikorwa na leta ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Rero abangaba abanyamulenge bakoreshwa na Kinshasa urumva barasa nk'abaguzwe bahabwa amafaranga kugira ngo bakomeze bahakane ubwicanyi bukorerwa Umurenge, ariko Umurenge hari ubwicanyi bwinshi bwakorerwa kandi ubwo abaturage badafite kuja mu bice byinshi bitandukanye, nta kintu kimwe bakigira, ibijanye n'ibikoresho bya buri munsi byose bagiye bafungiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nimwe muri jenoside, igihe wimye umuturage ukamwima uburenganzira bwo kuja aho ashaka no gukora ibyo ashaka, iyo nayo n'indi jenoside uretse gusa isasu, kwica ndetse no gutema. Urakoze cyane, ngira ngo reka tunave wenda mu misozi yacu miremire twerekeza muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu no haravugwa imirwano ikomeje kugaragara muri teritwari ya Masisi. Kuri uyu munsi wa none Masisi byifashe gute? Uduce turimo intambara n'utuye cyangwa se intambara ihagaze gute muri Nord Kivu muri rusange? Masisi ntakomeje kugenda haba imirwano bwo kwarisha leta ya Kinshasa yase kandi kubyutsa intambara ku mirongo yose rugamba uretse Murenge honyine na Masisi ibice byinshi byazaga bibamo imirwano. Hanga twavuga imidugudu ya Cuki, Katobo na Kaniro. Ibi biherereye muri Sheferi de Bahunde mu karere ka Masisi muri teritware. Yongeye kandi gukomera imirwano muri ibyo bice maze kuvuga mu gihe habaye intambara ikomeye ubwo kwarisha leta ya Kinshasa kandi kugaba ibitero ku mirongo yose rugamba. Ariko uduce twose maze kubabwira amakuru nakire y'ukuri nuko twaje gusubizwa inyuma ndetse kwarisha leta ya Kinshasa baza kwambura bino ibice byamaze kugaragamo leta ya Kinshasa mu gihe bakoresha imbaraga nyinshi ama special force atandukanye za Angola, Ubufaransa ndetse n'Abarundi. Ariko ama special force yose yaje gufata tuno duce twari tumaze kubabwira. Ariko kuri ubu ngo amakuru twakire nuko ihuriro Alliance Frere Congo FC23 abaliberateur bakomeje kugenda babohora ibice byinshi byagabisa kandi kwigarurwa na leta ya Kinshasa, mu gihe bari basinyanye amahoro yuko leta ya Kinshasa idakwiriye gutera M23 idakwiriye gutera kuko akwiriye gukemura ibibazo byose mu buryo bwa politike. Rero kuba ibyo ngibyo M23 yaragiye ibyubahiriza ndetse ntiyashiramo umurego cyane mu bijanye n'umutekano, rero leta ya Kinshasa arabatunguye ifata utwo duce duhereye muri teritwari ya Masisi. Ariko kuri ubu ngubu amakuru nakire nuko twase kandi kwigarurirwa n'ihuriro Alliance Frere Congo FC23. Urakoze cyane, ngira ngo wenda tukiri muri Nord Kivu ari itangazo ryasohotse rya FARDC ingabo za leta ya Kinshasa rivuga ko cyangwa se bigamba ko ari bo bashobora kuba barahitanye umuvugizi wa AFC M23 mu za gisirikare Colonel Wiringoma. Iri huriro rya FARDC nta cyaha bigize mu mategeko mpuzamahanga mu bijanye mu za gisirikare.
Iyi leta ya Kinshasa ni leta y'abicanyi mu gihe bagenda bakemerezanyiriza hamwe bavuga yuko bakwiye guhagarika imirwano haba ku bitero by'ubutaka ndetse no mu kirere, ariko bo bakagenda bazana za drone zigezweho zo mu bwoko bwa kamikazi ndetse n'izindi bagenda bahabwa n'abari abazungu bo mu bihugu byo hanze, gukomeza kuza bivugana na bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri icyo twasobanurira abakunzi bacu, abayobozi ba M23 ntibaratangaza ku mugaragaro bavuga yuko Uwiringoma atakiriho. Ibi ngibi ni bimwe muri politike M23 ishobora kuba yayikina kugira ngo bazaze kubyereka amahanga, babanze barinde leta ya Kinshasa ibanze ibyigambe yonyine ivuga yuko bamwishe kuko nyine banabyigambye, noneho M23 ize kubyerekana nyuma ibyereka amahanga ivuga ati ndore twari twicecekeye, ariko leta ya Kinshasa yonyine yisha abantu mu gihe twari mu mutekano, mu gihe twari mu gahenge muri CCRF. Rero ndore yisha abantu none kandi kiragenda ibyigamba. Rero kuba kugeza kuri uyu munsi wa none kuba M23 tatangazo ryayo rigaragara riri official rigaragaza yuko leta ya Kinshasa yishe Uwiringoma cyangwa se Uwiringoma atakiriho, ariko leta ya Kinshasa ikaba yabyigamba. Ibi ngibi ni bimwe bigiye gutuma intambara ikomera kandi M23 nayo ikagenda yihorera mu bice byinshi bigenzurwa na leta ya Kinshasa, ndetse bikagarura n'umutekano mukeya kuko leta ya Kinshasa nyine yemera yuko yishe umuntu kandi mu gihe bari mu mutekano cyangwa se bari mu mishikirano yo gushakira amahoro mu buryo bwa politike. Rero ibi ngibi leta ya Kinshasa iri gukora inagenda ikwirakwiza inzango ndetse no kuvuga yuko ari yishe umuntu, ibi ngibi mu by'ukuri politike yabo iri hasi cyane, ishobora no gutsindwa binyuze muri iyo nzira kuba M23 yaricecekeye, ariko bikaba byabica mu bicanyi akaba bagenda babyigamba babitangaza. Murakoze cyane ngira ngo iyi leta ya Kinshasa ikomeje kubyigamba bigize icaha mu rwego mpuzamahanga, kuko niba M23 yaremeye agahenge igahagarika imirwano, ariko iyi leta ya Kinshasa igakomeza kugaba ibitero mu bice biyobowe na M23, ni ikigaragaza ko yo idakeneye amahoro. Reka dukomeze ku byatangajwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Ku munsi w'ejo hari amagambo yavuze ku zo Muyaya yari yavuze, yari yatangaje cyangwa se yari yavuze yihakana ururimi rw'ikinyarwanda ko rudakoreshwa hariya, cyangwa se ku bavuga ruriya rurimi bitahaba ahubwo habaho ururimi rw'igihutu. Ibintu turabivuga iki iri tangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda? Murakoze cyane, reka tube twatanga ubusobanuro bwacu cyangwa se ubusesenguzi bwacu uko tubyumva. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yatangaje ko hari umugambi ukomeye wa guverinoma ya Kinshasa wo kwambura abanyekongo ubwenegihugu bwo mu bwoko bw'Abatutsi, mu gihe hakomeje gukoreshwa imvugo z'urwango zikoreshwa na bamwe bavuga yuko muri Kongo haba ururimi rw'igihutu. Ibi ngibi ni politike ikomeye, ni politike iri gutegurwa jenoside mu by'ukuri mu mateka yabayeho mu binyejana byagiye bishira, ntaho ururimi rw'igihutu rwigeze ruhaba, ahubwo habayeho ikinyarwanda ndetse n'ikirundi kuko biza bishakisha kuyegerana, ariko nta rurimi rw'igitutsi rwabayeho, nta rurimi rw'igihutu. Ibi ngibi biri gukoreshwa n'abangaba bagabo, bari gukoreshwa na Gisegeti niba jenoside yo kugira ngo noneho nihaba ururimi rw'igihutu abatutsi bari muri Kongo bo bicwe gabashire, urumva umututsi ntazavuga ngo azavuga ururimi rw'igihutu kandi atari umuhutu. Ibi ngibi ni jenoside iri gutegurwa ndetse iri gushyirwa mu migambi, ni nabyo uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yamaganye avuga yuko ibi biri gukoreshwa na ba Muya n'abandi ndetse na guverinoma ya Kinshasa muri rusange ari jenoside iri gutegurwa ndetse no gushakisha kwambura ubwenegihugu abatutsi b'abanyekongo batuye muri Kongo, nimba habayeho urwo rurimi rw'igihutu rukemezwa na guverinoma ya Kinshasa. Urumva abatutsi bari muri Kongo ntibazaba bakibarizwaga muri uru rurimi, ikizaba bagiye gukurikiraho ni ukubica ndetse no kubambura ubwenegihugu, bavuga ati hano ntimuvuge igihutu ntimuri abahutu, mwebwe nimushakishe nimusubire iwanyu i Rwanda. Urumva no gushakisha kutwirukana muri Kongo. Icya kabiri ni ugushakisha kutwambura ubwenegihugu ko tutari abakongomani, ko turi abanyarwanda cyangwa se ko turi abandi bo mu kindi gihugu, nkuko nimba kuri uyu munsi wa none bari kwemeza yuko hakoreshwa ururimi rw'igihutu nta wigeze ruhaba mu binyejana byagiye bibaho. Izi ngizi ni imvugo z'urwango n'imvugo za hene zihembera amacakubiri no gushakisha kugenda bagoreka amateka no kumva ko ubwoko bumwe budakwiriye kuba muri Kongo. Ibi ngibi gusa ni ugushakisha kudukura muri Kongo, ni ugushakisha kutwambura ubwenegihugu, ariko izi mvugo mu by'ukuri ni imvugo ziri hasi cyane, nta rurimi rw'igihutu rwigeze rubaho. Murakoze cyane, ngira ngo twasoreza aha ngaha amakuru yacu, n'icyo babwira abakunzi bacu ngira ngo unadusoreze. Icyo nabwira abakunzi bacu nubwo hakomeje kugenda hakoreshwa imvugo z'urwango, imvugo za hene z'amacakubiri zikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bumva ko bidakwiriye kuba muri Kongo, bumva ko dukwiye gukorerwa jenoside, bumva yuko hakwiriye kuba ururimi rw'igihutu, n'abatutsi bo bakazimira cyangwa se abatutsi bo bakaburirwa irengero muri kiriya gihugu. Ariko ibi ngibi biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hari abandi bagabo babona akarengane turimo batajyanye n'abakomeje kugenda bashakisha uburyo batuvuganira kugira ngo tuzabeho kimwe n'abandi bose babaye muri Kongo. Rero icyo nabasaba ni uko mwakomeza kudukurikirana mukadushyigikira, natwe twemeye ni tubazanira ibiganiro byiza dusesengurira hamwe, turebera hamwe ku bibazo bikomeje kugenda bibera mu karere.
karere mukomeze mugire ibihe byiza kandi tubasezeranye ko urugamba tuzarutsinda tukomeza no kubaheza mpore ku bibazo by'intambara dukomeje gucamo ariko ntimucike intege urugamba tuzarutsinda n'urwacu rero mukomeze mugire ibihe byiza murakoze